2024. se naš život drastično promenio. U Srbiji i dijaspori, zahvaljujući studentskim protestima, vratila se i vera i nada. Ne bojte se, jer dolazim da vam donesem dobru vest o velikoj radosti za sav narod. Tako je anđeo rekao pastirima u božićnoj noći. Trenutno smo u Srbiji daleko od mira. Tenzije su opipljive na našim ulicama i to nas čini nemirnim, ali i srećnim, jer ništa nema lepše od borbe za slobodu i istinu. Istina i dobro uvek pobedi zlo, diktaturu i tiraniju. Mi ljudi nismo stvoreni da jedni druge mrzimo. Mnogi ljudi se osjećaju neshvaćeno, neželjeno, nezaštićeno. Učenici u školama širom Srbije drže časove morala i etike. U državi u kojoj vlada organizovana kriminalna grupa SNS. Studenti, učenici, budite svoji i samo mirno pokažite ko ste. U Dizeldorfu sam razgovarao sa grupom studenata iz Srbije. Ispričali su mi o strahu za sudbinu rođaka u Srbiji, o njihovoj nemoći i očaju. Hvala Bogu, krajem 2024. narod je pokazao moć i pobedio režim u nekoliko važnih bitaka. U toku je rat dobra i zla u Srbiji, demokratije i diktature. Građani Srbije će pobediti sistem koji vlada od 2012. godine, to jest od 1945. Vreme je da dočekamo 6. oktobar. Vreme je za lustraciju po zakonu. Bitno je da ne unosimo gorčinu i mržnju na naše ulice, jer Vučić upravo hoće i mržnju i građanski rat, kako bi produžio svoju vlast i tiraniju. Svaki čovek je jednak pred zakonom. Diskriminacija nije dozvoljena. I ne koristimo nasilje, iako režim koristi prema nama nasilje već 12 godina, to jest 80 godina. I iako osjećamo se i povređeno i nesvaćeno, iako smo i gladni i hrane i pravde, ne koristimo nasilje jer nam je potreban dijalog i diskusija u društvu. SNS članovi, SNS sudije, tužioci, policajci, funkcioneri koji nisu činili krivična dela će moći da ostanu u Srbiji. Ostanite, nemojte bežati. Svi su nam potrebni u izgradnji pravne države, čije je Vučić temelje izvadio, a mnogi će morati u zatvor. U novoj Srbiji, nakon pada SNS-a, svako će biti slobodan da pronađe utehu i inspiraciju u sopstvenoj veri i životnoj filozofiji. Svako će biti slobodan da se izrazi. Nacionalisti, rojalisti, levičari, desničari, ateisti i vernici. Svaka osoba će biti jednaka bez obzira da li je član političke partije ili nije član partije. Moramo raskrstiti sa komunističkim nasleđem. Svi moraju biti jednaki, kako piše u Ustavu Srbije, i pored svih razlika u mišljenjima tražimo i ljudski element koji nas spaja. Izađimo svi na ulice, borimo se za budućnost dece u Srbiji. Komunikacija ne mora uvek biti preko mobilnog telefona, miša i megafona. Božić, proslava novih početaka, poziva nas na tu mogućnost, iskoristimo u potpunosti. Posle Božića svi na ulicu, još jače u borbu. 2024. se desilo čudo, strah se u radost pretvorio. Apostol Pavle je u pismu Rimljanima dao jednostavan savet. Radujte se s onima koji se raduju, tugujte sa onima koji tuguju. Želim vam srećne predstojeće praznike. Sunce se ponovo u 2025. vraća. Svetlost se vraća. Moramo povratiti slogu i jedinstvo. Tu leži naša velika snaga. Hvala ti, Đorđe, stvarno ja mogu da potpišem kao da sam ja napisao, jer sve što si tu naveo, slažem se sa tobom, pogotovo ovo nasleđe iz 1945. s tim što